Uz velike najave i obećanja, Samsung je ovog februara predstavio novu S22 seriju telefona koja dolazi u 3 pakovanja: S22, S22 Plus i S22 Ultra. Danas se družimo sa posebno zanimljivim S22 modelom, koji je, zahvaljujući dimenzijama, pravi izbor za sve ljubitelje manjih telefona. Ujedno predstavlja i najjeftiniju ulaznicu u Samsungov svet premium telefona. Dobrodošli kod e-savjetnika. Nakon eksperimentisanja sa plastičnim leđima na Galaxy S21 modelu, Galaxy S22 ponovo dolazi sa Gorilla Glass Victus Plus staklom oivičen aluminijumskim ramom. To bi trebalo da poveća izdržljivost, mada pad na tvrde površine uglavnom ne može dobro da se završi, pa predlažemo makar osnovnu zaštitu. Materijali se možda razlikuju od prošlogodišnjeg modela, ali dizajn je isti. Sve do platforme zadnjih kamera, koja je ovoga puta iste boje kao ostatak kućišta. USB-C priključak, stereo zvučnici, SIM slot i uobičajeni tasteri su također na nepromijenjenim pozicijama. Što se tiče boja, na raspolaganju su Phantom Black, Phantom White, zelena i roze zlatna. Iako je ekran za nijansu manji nego na prethodnom modelu, u pitanju je isti punch hole dizajn, prijatan za rukovanje, jednostavan za upotrebu jednom rukom i dovoljno udoban da sklizne u džep. Prisutna je naravno i otpornost na vodu i prašinu, IP68 sertifikata, kao i na prethodnim modelima. Dolazimo i do ekrana. Sa svojih 6,1 inča dijagonale i Full HD Plus rezolucije, ekran je kompaktan, a opet daje dovoljno prostora za prikaz sadržaja. Jačina osvetljenosti je povećana, pa ovdje iznosi 1300 nita, što je odlično i pri najjačem suncu. U takvim uslovima Samsungova Vision Booster tehnologija ne samo da podešava svetlinu, već i kontrast boja, kako se boje ne bi isprale na uštrb vidljivog ekrana. Kao što smo i navikli kod Samsungovih Super AMOLED ekrana, boje su živopisne i pravo je uživanje gledati u ekran koji još posjeduje 120 Hz dinamičkog osvežavanja za tečan prikaz. Što se performansi tiče, situacija i ove godine je ista po pitanju čipseta koji se ugrađuju u S22 seriju telefona, pa mi ovdje dobijamo Exynos 2200 izrađen u 4 nanometarskoj tehnologiji u konfiguraciji 4+3+1 sa punom 5G podrškom. Uparen je sa brzom skladišnom memorijom od 128 ili 256 GB bez podrške za memorijske kartice. Uprkos boljoj reputaciji Snapdragon čipova koji su išli u S seriju, ove godine je možda Samsungov procesor taj koji privlači više pažnje. Xclipse grafika u Exynosu 2200 je rezultat Samsungove saradnje sa AMD-om i prva je mobilna grafika koja mnogo obećava. Dolazimo i do softvera. Galaxy S22 debituje sa Samsungovim One UI 4.1 interfejsom za Android 12. Ako vam se dopadaju prethodne verzije, ovo izdanje će vam sasvim odgovarati. Naročito jer je Samsung dodao funkcije prilagođavanja i privatnosti. Možete da vidite koje aplikacije traže dozvole, a upravljanje tim dozvolama je malo efikasnije. Prava priča ovdje je Samsungova pojačana softverska podrška počev od Galaxy S22 modela. Proizvođač telefona sada obećava 4-godišnje ažuriranje Android softvera pored 5-godišnje bezbednosne podrške. To približava Galaxy S22 Appleovom nivou duže podrške više od bilo kog drugog proizvođača Android telefona. Na sve ovo Samsung produžava 4 godine Android ažuriranja i za prošlogodišnje top modele. Što se biometrije tiče, ultrasonični senzor otiska prsta na Galaxy S22 se nalazi tačno ispod displeja kao i na prethodnim Samsung modelima. Senzor je brz, precizan i sa lakoćom obavlja svoj posao bez nepotrebnog ponavljanja očitavanja. Uz ovo standardno imamo i otključavanje licem kao pomoćno sredstvo, budući da je manje bezbedno. Stižemo i do kamera.
Galaxy S22 odlikuje isto osnovno podešavanje kamera koje je Samsung koristio za Galaxy S21, ali uz neka zapažena poboljšanja hardvera. Glavna kamera je sada Samsungov Isocell GN5 senzor sa 50 megapiksela umjesto dosadašnjih 12 megapiksela. Senzor je i 23% veći kako bi pustio više svetla. Fokus Galaxy S22 je na onome što sam Samsung naziva nightography, odnosno poboljšani noćni režim. Generalno rezultati su dobri i upotrebljivi. Međutim, fotografije nisu primetno bolje od onoga što proizvode drugi telefoni ovog ranga, a Samsungovi problemi sa prenaglašenim bojama ostaju i na ovom modelu. Glavni modul nije jedino što je promijenjeno na sistemu kamera. Samsung je također promijenio telefoto objektiv smanjivši senzor sa 64 megapiksela na 10 megapiksela, ali se opredelio za 3 puta optički zoom umjesto hibridnog zooma koji je koristio Galaxy S21. Rezultat je oštriji i detaljniji snimak kada zoomirate izbliza. Ako želite, možete da nastavite sa zoomiranjem sve do 30 puta uz pomoć funkcije digitalnog zooma. Što se tiče širokougaone kamere, ona je ostala nepromijenjena na 12 megapiksela, ali su rezultati primetno bolji nego prošle godine. Snimci su dobro izbalansirani i savršeno koriste široko vidno polje od 120 stepeni. Samsung također ugrađuje AI Stereo Depth Map opciju za portrait mod, gdje veštačka inteligencija radi bolju separaciju subjekta od pozadine. Što se tiče prednje kamere, njenih 10 megapiksela sasvim dobro izlaze na kraj sa svim uslovima fotografisanja kako za noćne snimke, tako i za selfie portrete. Problem za Samsung je u tome što ni njegovi vodeći konkurenti, najpre Apple i Google, nisu čekali. Koliko god da su kamere na Galaxy S22 dobre, ne možemo reći da su najbolje u klasi. Sa druge strane, S22 može da se pohvali video zapisom do čak 8K pri 24 frejma u sekundi i 4K snimkom sa 60 frejmova u sekundi. Digitalna video stabilizacija obećava mirne snimke sa minimalnim potresima, a mogućnost automatskog praćenja može da otkrije i prati do 10 osoba, automatski pomerajući fokus. Veličina ekrana nije jedina stvar koja se smanjila na S22 modelu. Ovdje je sada manja i baterija koja iznosi 3700 mAh umjesto prošlogodišnjih 4000 mAh. Možda se Samsung nadao da će efikasniji chipset i adaptivni ekran poboljšati trajanje baterije na ovom uređaju, a ako je tako, to je bila zaista pogrešna procena. Isključivanje adaptivnog osvježavanja donekle poboljšava rezultate, ali ništa drastično. Svakako manje od onoga što bismo očekivali od premium telefona kao što je Galaxy S22. U smislu svakodnevne upotrebe Galaxy S22 će vam pregurati dan uz mešovitu upotrebu, što nije loše, ali dosta drugih telefona radi to bolje. Brzo punjenje od 25W može da napuni do 60% za nekih pola sata, što je u granicama proseka. Prisutno je i brzo bežično punjenje od 15W, kao i reverzibilno punjenje. Niko ne bi smatrao Galaxy S22 velikim iskorakom za Galaxy telefone, međutim činjenica da Samsung produžava softversku podršku na dodatnih godinu dana sugeriše da proizvođač zna da ljudi duže posjeduju telefone i da je malo verovatno da će svako ko ima prošlogodišnji Galaxy S21 gledati na nadogradnju. Umjesto toga Galaxy S22 deluje usmereno na ljude koji imaju starije telefone, najmanje 2 godine ili više. Sveukupno u pitanju je jako dobar telefon premium segmenta, a ipak pristupačnije cene, odličnih kamera, vrhunskog ekrana i kompaktnih dimenzija. Jednom rečju, rafinisani Galaxy S21. Čak bi bio i preporuka za kupovinu ispred S22 Plus modela, budući da ko zaista želi najviše što Samsung može da ponudi, definitivno će se opredeliti za S22 Ultra. Ovim redovima završavamo sumiranje naših utisaka nakon druženja sa Galaxy S22 modelom, a do narednog klipa podržite naš rad i ostanite uz vašeg
e-savjetnika.